tu es le gars de 13 Ryan, tout le monde a vu ce film et j'ai envie d'en faire un autre, oui, c'est vrai. Да, я хочу снять фильм про паркур подобный. Например, один раз я занимался спортом на площадке, и там были евреи. Я думал, что религиозные люди не смотрели 13-й район, но они ко мне подошли и сказали: да, ты снимался в 13-м районе. Поэтому это был очень известный фильм, я хочу снять похожий. Et partout où je vais dans le monde, je vais à Moscou, je vais partout, les gens ils m'appellent Taha, Taha, Taha. И куда бы я ни приехал в мире, меня называют Таха. Voilà, et la deuxième question c'était est-ce que j'ai touché à la drogue? Non, mais quand j'étais jeune, vous n'avez pas connu ça vous ici parce que peut-être c'était pas arrivé jusqu'à chez vous, mais chez nous en France, en Occident, les Américains, les Espagnols, les Portugais, les Français, il y a eu une période dans les années 80 où il y avait de la drogue faisait des gros dégâts. Et moi, tous mes amis étaient dans la drogue. Et j'ai échappé à la drogue, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est le théâtre qui m'a sauvé la vie, mais j'ai pas été dans la drogue. Et même ceux qui vendaient la drogue, je les détestais. Je fais des films sur des gens qui vendent de la drogue, mais je déteste les gens qui vendent de la drogue. Нет, я такого дела с наркотиками не имела. Например, в 80-х, возможно, до сюда этого не дошло, но во Франции, в Испании, в Америке в 80-х была очень острая проблема с наркотиками. Они были везде, и из-за этого много было проблем. У меня были друзья, которые были в это вовлечены, но я сам ненавижу все, что связано с наркотиками и наркоторговцев. Я снимаю фильмы про наркоторговцев, но самих их я не люблю.